July ni som hi pakua chanchin thar thlir tu te chibai le vek ule opposition MP som hi political party sang som parukami te chuan voin khan Imphal an thlenga heng MP rual te hi Assam Congress MP Gaurav Gogoi chuan a ho ani parliament session hi August ni som pakata top tur ani a hun alatama opposition palai som hirwal jin na hian Manipur hlimthla diktak India ro rel na sanga atar lam ngei abei sei omani July ni som ni pariat nimin zirtop ni khan Manipur Police te chuan video viral am hei che pani te chu an statement an record sak mai che official le Manipur Police te chuan victims te hi an kalchila thil thlen dan mita mutu te statement po an record zel nia soi ani amit sa chuan CBI te kutada ani tur thu a soina in voin thlengin mai thei ti alani renga CBI soiri katanga hetia Manipur Police ten ma anla le tarok rok hi foul play thildik lawa om thei don ni in angai ruat thei CBI te chuiti ran ni point Manipur sarkar hian Manipur Police te la khom sa statement te an chun jom tir mai mayanga Manipur Police te la chuan an thil record te engkyang takin nge an manipulate le don ngai tua phak bak ani nge yang Naga te anin douta July ni som ni pariat nimin khan NSCNIM helpol mi pani ka hlum an ni a civilian pakhat ka hliam ani nimin tu khan Imphal Zirbam highway shula nungba atanga kilometer sarivela hla rengpang khwa a Zelengrong United Front SoO Group te chuan NSCNIM te hi anwaka pani civilian hliam tuar hi rengpang khomi ani a amhing chu gaita guanggang mai kumsom ni pangami ani gaita guanggang mai chungten an soidanin NSCNIM helpol pani Major Alen Sekho kumsom ni pani Kangpokpi district bungte chiru khomi le captain angam kamjong district kachai khomi te chu July ni som ni pasari zanlai khan reng pangkhwa an luta malak gang maya ina lutin in nei tupa malak gang mayan aphal lo chungchuan an ria kani jingma taka chuan Zelengrong United Front helpol niarin te chuan malak gang mai in chuan hwala an pongka ta chiam maya NSCNIM helpol pani te hi amhuna an thinghalani malak gang mai fapa gaita guang gang mai chu JNIMS Hospital Imphal lama lak chau ani tin NSCNIM helpol mi pathum chu rengpang khwa atang hian Zelengrong United Front te hian an hruai chuak boka an chanchin hriat alani lo NSCNIM thi te ruang hi National Highway number 37 kongzo in phurchhoni in longmai hnam te chuan thana le sunna hun an mangani Naga Civil Society Organization te chuan buaina hi andu lo hle a amaro chu meitei te thangkama antluta po anima na andu ain akal thuidon ni in alang tatlat mai July ni som hnia thi Zelengrong United Front ho tupa obet ka mai phubalak na ni in mitam tak chuan an ngaya obet ka mai kha Zelengrong United Front ZUF SoO Group ami regional 10 key officer ani dailong khwa NSCIM ten anrubawa anthat ani India sarkar le SoO Group te inbiak na demand an thelu ta July ni som ni paruka India sarkar le SoO Groups te inbiak na kha claim kan soi to a an inbiak na chungchang chip char deu zokin kan soi le don ani kumsang ni pariata khan tribal helpol som ni palite chu India sarkar le Manipur sarkar tenen suspension of operation SoO agreement an ziaka tribal helpol te hi pol nya in thenin Kuki National Organization KNO le United People's Front UPF an omani SoO agreement ang chuan Manipur state in pumkhatna humhim chungin zo tribal tetan regional council siam ani ang ti ani a Manipur Hill districts somte chu territorial council hnuaya omtur ani a Naga le Kuki tetan territorial council pakhat veve siam tum ani Manipur sarkar le Meitei civil society te chuan tribal te demand hi an hrechiang hle a India sarkarin ti hlotin sak atum ngei nia an hria tawangin okrami Bobby Singh Thui Huai Congress sarkar khan kumsang ni som paruk December ni riat khan district thar pasari alo siam to a
voin thlengin heng district thar pasari te hi mumal taka function alaom lo Biren Singh Sarkar point district som huapa territorial council pani siam hi adu lova Hill district tina territorial council pakhat theu siam arot zo kani ma se India Sarkar le SoO Group ten an pomlo India Sarkar in tlang mi te demand ti puitlin atum ta tak nia meitei ten an thria ta wangin Chief Minister N Biren Singh Chuan meitei mi puite ma suspension of operation atanga in nuk dok atiama tribal health polte atuk dol thei natur ani Kumin Mars ni som pakhat khan suspension of operation agreement chu Manipur Sarkarin achwa santangenge ani tlang mi te laka beipui thlak tumin anin puwa cha ta charchar ani maini thum Manipur buai thleng khan tripartite talks pol thum in biak na nei ani thina tuna ero bipartite kan ti don nge athang ve in India Sarkar chuan abeta ani India Sarkar chuan maini sari khan in biak na nei turin ruam han na asiama SoO Group ste demand territorial council chu angor bok antum hai to nia soi ani hei hi mei te te chuan ti thwan op antum ruk hle a maini thuma tribal solidarity march kha remchanga mangin beipui an thak tarup mai ni maini thum thlenga SoO te demand chu territorial council within the state of Manipur ti ani a Manipur buaina wangin indigenous tribal leaders forum ITLF apianga kuki MLA somten core committee andina kuki in pui Manipur zomi council le mar in pui anwa in separate administration hnuaya chau solution aom thei ti in Manipur atanga indang andu thu an puangani kuki in pi Manipur phei chuan article 3 hnuaya state andu thu an lo puang to bok heti lai hian pol dang zong chuan India Sarkar nen in biakna kalchho phot se central Sarkar mardek chunga demand siam antum thu an lo soito ani Union Home Minister Amit Shah chuan pol dang biak adu lova SoO Group nen in bemek kan ni a anni nen kan soi howang atia asoi ang ngai chuan Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma kaltlangin SoO te hi andor rengani Manipura al nu maini thumatanga atum khat nan India Sarkar IO Ministry of Home Affairs MHA chuan SoO nuaya om UPF le KNO chu July ni som ni paruk khan abele ta a India Sarkar IO palai te chu MHA Special Advisor AK Misra chuan ahowa SoO atangin KNO convener Dr Sailin Haukip le UPF convener Aron Kip Genten an ho ve thungani SoO Group te chuan ti hian thu an thlena SoO agreement na kan lo pom to Manipur state in pum khat na hum him ti hi hetiang boruak athlen nu hian kan pom theilowa kan mi puite za lo na ani dona mi pui aio kan ni theidon lo chuwangin hei hi thaibo kan du ani anti UPF convener Aron Kep Gin chuan ti hian asoya Central Sarkar hena kan du dan chiang takin kan thlena SoO agreement na Manipur state in pum khat na hum him ti hi should withdraw ani lo chuan mi pui ai kan o theidon lo kan ti a Central Sarkar chuan apoma separate administration chungchanga in biak na kan tan chole ta ani ati SoO Group te chuan kuki zomi martitan union territory with legislative powers and demand to thu Central Sarkara an thlena amhel mangtur po an soi ho manual ni asoi ani bok Aron Kip Gen chuan separate administration thua India Sarkar nen in biak na akal chho theita chu lom om ati hle a July ni som ni paruk in biak na hi thu chiang a solution tur engma a omri lova separate administration union territory with legislative powers demand in India Sarkar beng athlengta ti ero achiang hle MHA official ti hian cabinet le home minister rilru chu an thachiang viawanga Union territory demand na anpom hrim po hi beiseina ati sang pha hle ani August cholkar masalama in biak tho ni na second round of talks neile tura beisei ani July ni som ni panga khan coordinating committee on Manipur integrity ko komi chuan India Sarkar le tlangmi helpol ten biak na nei tur kha Manipur boina ti chuak tu an ni a engti kong po do dal tlat tur ani ti in thu chwa an siama chuti lain kang pokpi lama chuan July ni som ni paruk khan ko tu malak na hnuaya India Sarkar le SoO Groups in biak na
an thlop zia le separate administration an demand na an puanga na chang an thre mai SoO convenor te hian in biak le hun tur hi ma deuh hlekin riat tirna siam theise mun tina om zo na thlak ten in biak na kan thlop zia le India sarkar in railo te chunga apom theinan ngen na siam bokila Modi le Amit Shah te po postar tenen han fak derve luamila atha ome mai te India sarkar in ABVM beve tereng mai Julani som ni paruk tai khan Ministry of Home Affairs official te chuan Manipur State Government ni lovin Manipur State in pumkhat na him tura polding Coordinating Committee on Manipur Integrity Co-Committee abia anin biak na kim chang hriat anilo table pakhata polthum in biak na tripartite talks omlo ma se India sarkar chuan arang ve in meitele tlangmi te abia ti achianga Territorial Council te mai po khati khopa ando dal chuan Union Territory phei hi chuti main meiteiten an pom don lova Central sarkarin meiteite thlem nan Scheduled Tribe status atiam ve hlau theibok Union Territory with legislative powers aom thayangem Nimin Khan separate administration aom thayangem ti chu criteria rang legal provision population land area le linguistic mangin kan soi toa kan soi chip chiar viau lo na in amel mang thilkal dante history atangin kanjir chiang toa separate administration rural na ran hichu aom thei chianga Indian Constitution eng bungle chang hnuaya nge ti ero thuran ani Article 3 hnuaya full fledged state hichu ahar sa deu don ti kan soi toa thil theilo chu ani lo na in Central sarkara kan tlak tlung dana 50% ayatam ain nganin kaini chuan kan ngai tundin huna India rama Andaman and Nicobar Island Chandigarh Dadra and Nagar Haveli Delhi Daman and Diu Lakshadweep Puducherry Jammu and Kashmir le Ladakh te heng UT pinga hian UT pathum hi legislative powers kanti legislative assembly mania dan siam theina powers nei anni Delhi Puducherry le Jammu and Kashmir te anni adang paruk te hi chu president's rule hnuaya om angreng anni kanriat angin Delhi chuan legislative assembly anaya AP sarkar adinga Central sarkar in lieutenant governor aruata chief minister Arvind Kejriwal po governor laka achalhei thei meulo legislative powers tam takhi lieutenant governor approval remtina lang nuwa exercise thei chau ani Manipur zone ha thak tetan Union Territory with legislature aom thei chiang hle soito angin Central sarkar thu ani mai India Constitution hi parts som ni pangale schedule som pani athen ni in articles zathum som kwa panga aombok 6 schedule kanti fo hi tribal tetana district autonomous le regional council pian theina ani Union Territory himin pema se judicial system thila Manipur High Court hnuaya alangai mai theiboka Telangana po Andhra Pradesh atangin indang ma se kumsom chungchu Hyderabad and capital alani dona High Court po online trom donani Union Territory apuitlin nan kumyangzat nge hunadu don kumnga ayarai po alani mai thei hemit chung hian Manipur zone na thak te hi engtin nge kanom don ti po ngai tua angai khop mai kan soi photo angin India sarkarin Union Territory hichu ahar sa deu donani tia meiteite do dalna angai poimo zo kani chuan alo ni mo India sarkar hian meiteite ahlausia kaini po meitei sarkar ne na in him hai in Mizoram lama kan pakai to mayange chu tal chumin phal sak vero ti to mai turani